uyu munsi ndabyishe tu. Haleluya. Ndaguserera n'abagore batoya uzi ko arira umuntu wese musheri wanje ngo yariye kwa nyina. Erega yagushatse era nyina uzomugaburira. Urakare ngo umugabo wawe yariye kwa mama wiwe. Ngiye kuja ikibazo nuko mama atagishobasha guteka. Ngo nje kwikubitira imyaka. Jewe nabubwiye abantu baraha. Nimba ari umugisha nagize, nimba ari umuvumo, nturi utubare tune. Muri iyi minsi umwe yarabyaye. Numva hamagaye madamu hari nka saa 8. None se mama wantabaye. None se mureke mbabaza arareka kumutabara. Harunda afite mwene wabo se. Singewe. Kuki wabyemeye none se kubera ko Imana yemeye ngaja kwatu. Nari mumbwira iteraniro rya mbere hari umuntu bavuga ngo azayiba tuturanye nawe muri abo bantu bane nturi hagati ndi hagati yabo. Nose ndavuga nti wamutestinga nkamenya ko azayiba. Ndavuga ni muri iyi minsi muri aya mezi nk'atatu. Namwe ni hari umusumari nshaka gukubita mu nzu nose nta nyundo ufite ngo ndize azane 3. Kandi azanamwo rwaro nyundo runini. Si wambwira umuntu utari umufundi ko atunga inyundo 3. Naravuze izi nyundo sizo kuzampondera abana. Wa undaragenda arabzara. Saa 8 madamu saa 9 madamu arampamagara ngo arabzaye. Ngo ngahe mbwirira mukobwa wanje ari usubira kuzuka gende mu wajana ibikoresho abashire kwa muganga. Aragaruka kandi aja kureba nabo bana yasize mu rugo ko ndahandi bari bafite barya. Abaturanye rega. Adore ko abantu benshi mwigiza barakore ngo nimwavugisha abapagani. Ukurikije ubugome mufite n'ukuri ndi babarusha ubupagani. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose iki? Paulo yavuze ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mugire gute mubane n'abantu bose iki? Umva amafundo rero natekereje yambujije ibitotsi ijoro naraye nicaye. Dufite abandanga ntazaho mukuru watuye ntibaza bavugana n'abana ba mukuru. Nta mukeba wiwe wageri wiwe nta mwishwa w'umugabo we warara mu rugo ariko ndi hose bamaterana. Mufashe ku matama kuko ngoze ku kibyimba. Ndarengana. Nge mukanya ngiye kuja gusura mama wanje Nyamata. Mama ari ega. Cyangwa ndi muzi ko ngira mama. Mama ndamufite da. Kandi ndi uruzaro rw'13. Mukuru wanje yampamagaye mu rukerera ambwa atariko ure mukecuru kagushaka. Ndi Kigali ndahaza. Ndava hano nirwanga nje gusura. Reka kaboneka kaburande kaboneke niki? Nyira umuntu. Mu myaka ishize nagiye kumusura arambwira turamba ifaranga abakecuru se n'abana beza ndibaza bagaye. Nari mfite bibira bari byo mu. Ndirwaho baratese turariye ndreka ndanje gushaka abashoferi Nyabugogo bari buncure biwacu tuziranye. Atereka arayagaruye yayandi namuhaye yari afite akanoti ka 5 kaziritse ahantu na yazanye ari ukangazanye n'amavuta muri muna wanje ngo yari yamuguriye ngo akazafunda mu mfuka areba bakuru banje ati ngaya n'amavuta uje kwisiga nejo bundi rega. Naho bamwe ngo ndi muramukanya na ba mama wanyu ndi amen. Nari mvugana na korari mukanya Yesu ashimwe. Perutse guherekeza korari mushumba nabonye ibibazo we nagize iba naherekeje korari Gisagara. Tugarutse tugeze kwa haji biba ngombwa ko baja kugura utuntu two kurya no kunywa. Naratangaye naranababaye. Abaririmbyi bamwe bariyakira kandi abanganye ubushobozi baja ku meza yabo. Mu modoka hasigara abantu babiri ba mama n'umuhungu bigaragara nkaho nta mafaranga bari bafite. Abandi barapakira imikati pakira za capati baragura zo kuzana mu mago. Ababo baririmbyi baririmbanye bataha batariye batangoye naje. Ndababara navuze mana we kubera iki wemeye ko mperekeza ikora.
hari sungara kubaherekeza tarabikaye uzi ko mujyana n'umuntu mu modokari nkatwa b'iburasirazuba mwaje gushika ikabuga akagura amazi mwagaranya gasamba akagura yandi ayo nturare buriya muntu mwicaranye ko nta mazi ahayanywa wewe ngo nawe umugurira agacupa hanyuma ukabona bamwe ko barasoma Bibiliya bigiza abanyamwuka ku ngufu ko urigire umunyamwuka nayo makode ufite mugira umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro tusoza amateraniro abafite amamodoka baha babo bafite amamodoka yagize ampani babahera ifite hanyuma nimuja gusohoka bari abantu bagenda n'ibirenge ngaho Imana baherekeze ndiho muherekeza ngo umugezi wiwe ubone gutaha asurari nduturarikira Imana ngo duherekeze ubundi si Imana irakiranirwa ntukazushiraho ijambo reka Imana iraduherekeza irabizi nigeze nja guhugura ahantu hano muri Kigali abafakazi hazamwe umukecuru mukuru imyaka hafi nka 70 n'inga bavuze ngo abakecuru bazi ngo abafakazi nawe araza ndamaze ese mama ukira abana ati mfite nabuzukuru batafite umuhungu umukire ni mu mpini nimero ziwe muhamagara ndamuhamagara nitwa Pastor Jonathan ko ndahugura hano ku rusengero rwanyu ati pastor ndakuzi araza ni imodoka y'umuzinga yirukanka ndamware se uyu ni mama wawe ati none ko barahamagara abantu bo kuza gufashwa nyoko akazamo uwari aramwo papa reka nkubwire iyo menya ko ari ikibazo cya mama umpamagariye sinakwitabaga mama yarananiye namwubakiye inzu nyishyiramo ibikoresho byose ariko yanze kunyuka aheruse gukubita umuryango ndyamye na madama aja gutukira madamu mu cyumba cya ati pasa niki ntari bukorera umuntu ati ndagiye ku kazi mbita niruka no mukecuru taha ufite abazimu taha mvi ruhande ujije kawera Yesu awutugeye umwuka wera kora imirimo ikomeye niwo wemeza tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twiba zicyo twakora dushaka uwo mwuka ni Yesu awutugeye dushaka uwo mwuka ni Yesu awutugeye mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyabarwa n'umubiri wawe gusa utigarura dushaka uwo mwuka wera ni Yesu awutugeye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu awutugeye turagusaba mwami Yesu kohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose dushaka uwo mwuka wera ni Yesu awutugeye dushaka uwo twese turi mu ijuru Mana nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi uyu mwanya wa nonaha imitima yacu inejejwe no kuza mu nzu yawe twanejejwe nuko mwami imbere yawe tuhabonera ihumure imbere yawe tuhabonera amavuta imbere yawe tuhabonera mwami imigisha ituruka mu kuboko kwawe turagushimiye abahungu n'abakobwa bawe ababyeyi n'abagabo Mana turagushimiye tugushimiye iminsi yose itambutse ko wagiye ubana natwe wagiye utwigaragariza Mana mu buryo butandukanye wagiye utwiyerekanya kubaho mwiza twifatanyije na bene data bazamuye amashimwe imbere yawe natwe n'ukuri turavuze ngo ushimwe akira icyubahiro mucunguzi akira amashimwe yacu aturutse mu mitima yacu Mana igira ubuntu n'imbabazi turi imbere y'amaso yawe muri kano kanya
wakoze kuturinda amarira, wakoze kuturindira imiryango hirya no hino, wakoze kuturindira inshuti, wakoze Mana, ni byinshi wagiye ukora. N'ubu natwe twemereye kuza imbere yawe, niyo mpamvu Mana tuvuze ngo akira icyubahiro, akira icyubahiro, akira icyubahiro, akira icyubahiro. Izina ry'Imana niryubahwe. Turagushimiye rero Data mwiza, turagushimiye kuko wakiriye amashimwe aturutse mu mitima yacu. Turagushimiye ko n'ibyifuzo byacu tubizamuye imbere yawe. Tuzamuye Mana abo bantu bose imbere yawe kugira ngo baramburire ikiganza nyakubahwa mutware. Yo Data mwiza, turakwinginze, turakwinginze kugira ngo imbabazi zawe zururuke, kugira ngo tuzagarukana dufite amashimwe yo kugushimira imirimo n'ibitangazo ugenda udukorera. Yo urakoze Mana, tukweretse umukozi wawe Mana yacu, ugiye kutugaburira, agiye kutugaburira ibyawe. Ndabizi ko rewe wamutekereye, ndabizi ko rewe wamuhaye ibyo kugaburira aba bantu. Nyabuna Mwami Mana yacu, mwuzuza amavuta yawe kuko yakwemereye kukumvira, mwuzuza imbaraga zawe kugira ngo Mana ahagararane nawe. Turamwingingiye, turamusengeye mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zimuzenguruke, ubuntu n'imbabazi bibane nawe. Haleluya, haleluya. Natwe kandi uduhe gufashwanya nawe. Icyubahiro turakomeje kukiguha, tugukurira ubwatsi muri byose mu izina rya Yesu, amen. Twongera Imana yacu amashi, arayikwire n'ayayo. Mana ishimwe ko itugire neza kandi kuba hano uyu munsi muri iteraniro rya kabiri. Bamwe twagize n'umugisha wo kuba mu rya mbere. Dushimire mushumba na komite bakorana bategurira Imana ibiterane, akaba baratwemereye ko tubana n'abanyeremera kino cyumweru cyose. Rero kuva hirya kuwa gatanu kugeza uno munsi wa none, Shumba turabashimiye. Imana ya Isirayeli ibagirire neza. Naje ndabakiriye kugira ngo tubane, tuje gucungura umwanya wacu tuwukoreshe neza kuko umwanya ngo urahenda. Dusome Bibiliya igitabo cya kabiri cy'Abami, dusome ibice 4. Ndibuje gusoma ibyanditswe byinshi ariko muhumure sintwara umwanya, ndatwara umwanya uringaniye. Igitabo cya kabiri cy'Abami, abagize amahirwe bakabona Bibiliya n'abayifite muri telefone si ikibazo cyane, nubwo atari byiza cyane, ko Bibiliya iraruta telefone. Igitabo cya kabiri cy'Abami dusome ibice 4 murongo wa mbere tugeze ku wa 7, tuje gusoma n'ibindi byanditswe nka 3 ndabibabwira. Bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishuza araje arashaka kujyana abana banje bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugire nte? Mbwira nimba hari icyo ufite imuhira, nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira nkeretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu mu baturanyi birimo ubusa, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga bamuzanira ibyo bintu abisukamwo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umugaragu ati wongera unzanire ikindi kintu, nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza, hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Abaroma ibice 12 dusome n'umurongo wa 14. Rwandiko Paulo yandikiye abantu b'i Roma ibice 12 dusome n'umurongo wa 18 nako 18 haravuze ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mugire gute? Mubane n'abantu bose amahoro. Abaheburayo
12 umurongo wa 14. Rwandiko rutazwi n'uwarwanditse rw'Abaheburayo 12 dusoma umurongo wa 14. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere tuje gusoma n'umurongo wa 57 na 58. Tube turekeye ibyo ngibyo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya mbere dusome n'umurongo wa 57. Nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeth irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumvishe yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi, bishimana nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Natekereje ko uyu munsi tugomba kuganira namwe. Mbahaye ikaze nanje mu izina rya Yesu. Haleluya. Narimvuze ngo mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ndacarimwe mbiginga. Mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo gutabarwa n'Imana ariko ikoresheje abaturanyi. Gutabarwa n'Imana igize ite? Ikoresheje abaturanyi. Abantu bakunda ubutayu, nanje nabura umwanya wo kujamo kubugendamo gusenga, ariko nta mafaranga aba mu butayu. Amafaranga aba mu baturanyi. Hari wari wazizana yose azandangira aho yagiye nanje ngendeyo. N'abaturanyi bangureba hirya yawe, reka nsange nguteguza. Reba abaturanyi bawe, kandi ntiwabibuka se aroza bibagira umuturanyi. Bibiliya itubwiye amakuru y'umupfakazi wafakaye. Umugabo yapfuye amusigira abana 2 ngo b'abahungu, niko Bibiliya yavuze. Ariko umugabo afari mu ideni, ari mu credit fatika. Ariko yewe sinaje mu ideni, kandi suko nanje ndafite ubukene. Biterwa n'igihari, biterwa naho utekereza uzayakura. Mu minsi umwaka ushize nari mu ideni ry'ibihumbi 28. Umuntu aranyishuza kuwa 4, anyandikira message iwacu wabisoko kuwa 4 ngo duhure, aca amarenga kugira ngo abandi batamenya ko anyishuje. Arava ngo none se paza ngo wese ngo ndiwamvugisha ni mugoroba. Ayiwe ndavuga ndi karabaye byanje biranze. Kuwa 6 anyandikira message. Ku cyumweru noneho mu rukerera bucyagurikana, ari ku cyumweru arampamagara ngo ngeze ku kibuga cy'umupira, kuko imbere y'inzu yanje habaye ikibuga cy'umupira. Aje kunyishuriza imbere ya madamu n'abahungu banje. Ndavuga ni Mana we, naho ijuru rigira neza, umuntu yanohereje amafaranga 50 nijoro. Sinamusubije kuko nari niteguye ko ari bumbwire nabi, kandi kugira ngo nke muri ico kibazo nukumwohereza message y'amafaranga yiyo. Saa yose ndayamwoherereza, ndasohoka kumureba kuko yarambwiye ngo ari ku kibuga. Ananirwa kugera iwanje, ananirwa no gutaha, arahagarara. Imana ishimwe ko yandinze uwo munsi. Uyu aravuze ngo umugore umwe mu bagore b'abahanuzi wari ufite umugabo w'umuhanuzi. Ni nkaho yasanze mushumba gatanaza, aramubwira ati umugabo yarayapfuye n'urya mwashinguye rusororo wa munsi, ariko yapfuye ari muri credit. None nyirideni yamfatiye imyanzuro, yavuze ngo nitamwishu aratwara na bwana bw'abahungu umugabo yansigiye. Ese buriya pastor gatanazi yagike muri kingiki? Cyakora kubera ko afite Imana niyenda simbizi. Elisa, muvuge ngo Elisa aramaze ngo mbwira icyo ufite muhira. Ni nkaho yo mubwiye ati yo nja kugiramba nishuye, ntaco mfite keresa agacupa gaherezo k'amavuta. Nashaka avuge ko yari afite ingungura y'amavuta. Ingungura sirarengera abana. Elisa aramubwira ngo genda winjire mu cyumba ukinge n'abana bawe, numara yarabwiye se ngo musenge. Reka muje hehe? mu baturanyi mutiri ibigega byose bafite, mubabwire baheza amajerekani,
muvuge n'abafite ibibindi babibahe, n'abafite amasafuriya bayabahe. Umva ikibazo aho kiri, ukurikije ukuntu umanye n'abaturanyi bogweza ibigega byabo ko mutaramukanye bo biguha, umutima wawe urakubwiye uti ndabyo bamba. Iri jambo ndaritinya na ese kuryigisha iwacu umukecuru ahita avuga ngo pastor ngo ndabyo nje bamba. Jya mu baturanyi tera ibintu usukemwo mumbabarire mu maso, ese musinziriye muti aho munazana ibitotsi by'iwabo akabizana hano. Tuvuge se ngo kwa General Yesu muhumure ngiye gutaha mu kanya. Umuntu umwe yari yaravuze Gisenyi ngo ndibagasubire kumpeza umwanya wo kubwiriza ngo nzamvuga nabi, ariko icyo namenye umunyabyaha icyanditsweho cyose wasoma cyamukora. Uvuze ibyo kuja mu ijuru umutima wamushinja, uvuze gukora. None se mvuge n'ibyo abaturage, ni mwebwe muturage. Njyewe nabwiye abantu baraha, nimba ari umugisha nagize, nimba ari umuvumo, nturiye utubare tune. Muri iyi minsi umwe yarabyaye, numva hamagaye madamu hari nka saa 8, none se mama Joli wantabaye, none se mureke mbabaza, arareka kumutabara. Hari undi afite mwene wabo se singewe kuki wabyemeye? None se kubera ko Imana yemeye ngaja kwatu. Nari mumbwira iteraniro rya mbere, hari umuntu bavuga ngo azayiba tuturanye nawe, muri abo bantu bane nturi hagati, ndi hagati yabo. Nose ndavuga nti wamutestinga nkamenya ko azayiba. Ndavuga ni muri iyi minsi muri aya mezi nka 3 namwe ni hari umusumari nshaka gukubita mu nzu, nose nta nyundo ufite ngo ndize azane 3 kandi azanamwo rwa runyundo runini. Siwambwira umuntu utari umufundi ko atunga inyundo 3. Naravuze izi nyundo sizo kuzampondera abana. Wow, ndaragenda arabyara saa 8 madamu, saa 9 madamu arampamagara ngo arabyaye. Ngo ngahe mbwirira mukobwa wanjye ari usubira kubyuka gende muwajana ibikoresho abashire kwa muganga. Aragaruka kandi aja kureba nabo bana yasize mu rugo ko ndahandi bari bafite barye. Abaturanyi rega adore ko abantu benshi mwigiza barakore ngo nimwavugisha abapagani, ukurikije ubugome mufite n'ukuri ndi babarusha ubupagani. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose iki. Paulo yavuze ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mugire gute mubane n'abantu bose iki. Umva amafundo rero natekereje yambujije ibitotsi ijoro naraye nicaye. Dufite abantu hanga ntaza aho mukuru watuye, ntibaza bavugana n'abana ba mukuru we, nta mukeba wiwe wageri wiwe, nta mwishwa w'umugabo we warara mu rugo, ariko ndi hose bamaterane. Mufashe ku matama kuko ngoze ku kibyimba ndarengana. Je mukanya ngiye kuja gusura mama wanje Nyamata. Mama ari ega cyangwa ndi muzi ko ngira mama ndamufite da kandi ndi uruzaro rw'13. Kuri wanje yampamagaye mu rukerera ambwa atariko ure mukecuru ukagushaka ndi i Kigali ndahaza ndava hano nirwanga nje gusura. Rega kaboneka kabura ndikaboneke niki nyira umuntu. Mu myaka ishize nagiye kumusura arambwira turambi faranga abakecuru se n'abana beza ndibaza bagaye nari mfite 2 bari byomo ndirwaho baratese turariye ndreka ndanje gushaka abashoferi Nyabugogo bari buncure biwacu tuziranye atereka arayagaruye yayandi namuhaye yari afite akanoti ka 5 kaziritse ahantu na yarayazanye ari ukangazanye n'amavuta muri munahanje ngo yari yamuguriye ngo akazafunda mu mfuka areba bakuru banje ati ngaye n'amavuta uje kwisiga nejo bundi rega. Naho bamwe ngo ndi muramukanya na ba mama wanyu ndi amen. Nari mvugana na korari mukanya Yesu ashimwe perutse guherekeza korari mushumba nabonye ibibazo we nagize naherekeje korari Gisagara tugarutse tugeze kwa Haji
biba ngombwa ko baja kugura utuntu two kurya no kunywa. Naratangaye, naranababaye. Abaririmbyi bamwe bariyakira kandi abanganye ubushobozi baja ku meza yabo. Mu modoka hasigara abantu babiri ba mama n'umuhungu, bigaragara nkaho nta mafaranga bari bafite. Abandi barapakira imikati, pakira za capati baragura zo kuzana mu mago. Ababo baririmbyi baririmbanye bataha batariye batangoye naje. Ndababara, navuze Mana we, kubera iki wemeye ko mperekeza ikora? Hari sinongera kubaherekeza, ndarabikaye. Uziko mujyana n'umuntu modokari nkatwa biburasirazuba, mwaje gushika Kabuga kagura amazi, mwagaranya gasamba kagura yandi. Ayo ndurare buriya muntu mwicaranye ko nta mazi ahayanywa we ngo nawe umugurira agacupa. Hanyuma ukabona bamwe ko barasoma Bibiliya bigiza abanyamwuka ku ngufu, ko urigire umunyamwuka nayo makode ufite. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro. Tusoza amateraniro, abafite amamodoka baha babo bafite amamodoka yagize ampani babahera ifite. Hanyuma nimuja gusohoka bari abantu bagenda n'ibirenge, ngaho Imana ibaherekeze. Ndiho muherekeza ngo mugezi ngo ubone gutaha. Asurari nduturarikira Imana ngo duherekeze, ubundi si Imana irakiranirwa. Ndukazushiraho ijambo, reka Imana iraduherekeza irabizi. Haleluya! Mumbabarire mvuge nubwo bahebe bishira kuri kamera. Hari ijambo mushumba Kanoni Antoine Rutayisire herutse kuvuga ku rubuga tubanaho, arava ngo muzaziremera ngo murebe nimba hari umwana utahaye wiga kuko yabuze ubushobozi abakristo biremera bari. Imana ndizakubwira ngo wagendaga mu modoka, Imana ndizakubwira ngo waruzi gutebeza, Imana ndizaheze kubwira ngo wari ufite imyenda myinshi. Imana izakubaza abo wambise, kandi abo wambise iyo myenda niyo yawe, nayo wambaye si yawe. Ko mugabanyije umuvuduko mvuze nabi se? Mumbabare. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro. Bibiliya yavuze ngo umunsi Elizabeth abyara, muvuge ngo amina. Ngo abaturanyi n'abavandimwe baza kugira gute kumfasha gushima. Narimo nibaza mwari, Imana ishime ko leta yaje, kore Imana yaje, Imana ishime. Nagize ikibazo, uzi ko tugira abagabo bazabamenya abagore batwite kandi batabateye amata. Munose mukanaka ko yerurutse mu maso ngo aratwite kandi ni gute muzamenya ko abagore babandi berurutse? Urabonye yerurutse mu maso ngo buriya kandi aratwite. Mugabanye ibintu zo kurwana n'abagore babandi, ahubwo ni mwige kugirira abagore babandi neza. Muranumvishe se? Elizabeth mu munsi abyara, abaturanyi ngo n'abavandimwe ngo bamufasha kugira gute gushima. Perutse kuja kuryiremera, nkunda kurya. Sanga abantu muri restaurant babiri ko baraganira, umwe ariko arabwira amakuru wabo y'ubukwe, arambwira ngo mfite amafaranga 280 nibyo nateganyije. Aramaze se ayo mafaranga ko ari makeya, arambwira ngo abantu bazantahira ubukwe ayarahagije. Njewe mu ruhande rwanje, wowe n'umuhungu wavugaga turi bane, umugore nawe afite 11, babaye 15, nanje na sheri wanje tubaye 17, nawe ni 18, 280 tuzaharya duhage. Aramubaza kandi avuga nkundi nkuru rero. Ndavuga ndaja gutegera tu. Aramaze ngo se nta papa wawe ufite? Arava ngo araharari ikibungo ariko nta makuru azi. Umukobwa nawe wabo nawe ni mu mazepfo, nawe ndi yari yabwiye nyina nazo. Nta buryo Imana yaheza umugisha urwo rugo. Naringize iminsi mbwiriza abantu batunze abagore badakoye. Mwebweho ngo mwarakundanye, murarusha indaya se gukundana? Akazi k'indaya no gukundana. Umuntu utunze umugore adakoye ni indaya. Kandi agahinda ka nyina w'umwana, buriya ntutekereze ko umubyeyi watwariye umwana mu kabana ngo nyina azavuga ngo Imana ihabwe icubahiro. Naho iby'Imana byo ntimurabimenya. Impamvu benshi mugira imyaku n'aba bazimu babakurikirana, mwirwa mwirukanka nyuma y'abahanuzi ntibikunde.
wabuzi umugisha w'itorero ubura n'umugisha w'umubyeyi. Umugisha naho hantu wabirava. Nubura umugisha wabariye ngo bagusabire umugisha, ukabona n'umugisha w'ababyeyi wawe, nushaka uzitegura abadayimoni kuzaturana nabo. Uyu munsi ndabyishe tu. Haleluya! Ngo abavandimwe n'abaturanyi baje kumuhesha umugisha, kumufasha gushima. None se tuvugisha ukuri, abantu bavukana mutaziranye, mbana n'umuganga ngo ni Inosa, nahereze kumubaza, ese Inosa abandi muvukana bawe? Arambwira ngo mukuru we ngo abakuru yenzi, atariko sinzi awatuye, kandi nuko bombi bavuka ni babiri. Ese turasura mukuru wawe? Ati twaduhurira mu makwezi twaje za Kigali yo ngiyo. Abana biwe ndurababona? Toya sindababona, sinakubesha. Kandi n'umuririmbyi wacu wa DPR komeye Inosa. Namwe rero uri umupagani wujuje ibyangombwa. Aho tuvugisha ukuri, ishitani yateye ryari. Tureke n'ubukristo, umuco wa Kinyarwanda uratwemerera ibi bintu kubikora. Amen. N'abaturanyi arirukanga wa mugore dusa n'abareba, ngabo Nyabisindu, ngabo Kibagabaga, ngabo Nyarutarama, bazanye amajerekani bagasukamwo kagacupa k'amavuta kakuzura n'akagacupa kakagumaho. Birangiye kuzura bazanye ibintu byose, ngo asanga Elisa aramubwira ngo amavuta ibintu byuzuye. Elisa aramubwira ngo genda ugurishe wishura umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe bose. Bivuye munsubize mwansubije, bivuye mu baturanyi. Amen. Nabaye korali, muririmbyi wa korali naje. Nabaye dirije imyaka 8, nabaye perezida imyaka 7. Korali ndayise. Icyo akora naje kugira umugisha nyivamo. Zashimira Imana ko navuye muri korali, karambura amaboko Mana we warakoze kungura muri korali. Mbabwira impamvu, mbabwira izo mpamvu. Twabaga mu cyaro, bagategura ibiterane ku misozi, ndidirija cyangwa perezida ngatunda intebe, abaririmbyi banje bagakererwa, abandi bakazicaraho, nkirirwa ndafashijwe. Kandi bikaba ngombwa ko nimugoroba zandebe kandi nzitunda nkazibisuba ku rusengero. Umupasiteri wibesha akaduheza indirimbo nyuma nkakorari nkuru, ngahita mushyira ku rutonde rw'abanzi. Harya mwe muri abakangahe makorari? Nimwe bakuru. Twibeshe, bazibeshe mwarimu abaheza indirimbo yo gusoza iteraniro. Kubera ko muri amahoro. Ndahazi nzahandi korari zibiri zikurikirana n'abakeba. Bamwe babwiye mushumba bati tugiye gukora yubire y'imyaka 15. Abakuru bararahira baravuga bati nimubahezi iryo jambo turagumuka. Barabyica. Simwebwe amahoro. Yesu ashimwe. Harya perezida ninde? Ngwino mwana wada ndatuvugana. Ngwino. Ese iyo muririmbyi wawe ataririmbye, yegera mikrofone utubwire. Iyo muririmbyi wawe ataririmbye uzufashwa? Yewe nta cyambuza gufashwa. Mba naje ndaje gufashwa. Yego. Mani kubabarira. None se mwarimu we yabonye abaririmbyi bo mu mahoro batarimbye, we yavuga ngo Imana yabwe icubahiro? Mwari muri erega imbaraga za mwarimu ni korali, nawe imbaraga zawe ni muri administration. Ukumubona bameze gutya nyine, baba babizi nabo n'abantu bakuru, baba babizi ko bagomba kwitabira amateraniro. Korali reka ngubwire, nawe abakristo wayibona tugiramwe indyarya. Ntimurategura urugendo rwo kuza mwivuga butumwa. Abaririmbyi bari baravuyemo ngo bagaruke. Burya baba baje se kuririmbira Imana, baba baje gushaka 6. Yavuye mwariko bavuga ngo tuzaje Rwamagana, akavuga toya uyu munyenga w'Rwamagana sinawe.
aharananiza natwe abataririmba korari amahoro iraririmba baje kwifotoza ukabona umuntu acomotiriya nawe yiyengetse iruhande rwa korari bakamufotora atambaye imyenda y'uniform korari igira umunyenga kanje gusoza Yesu ashimwe umwami Yesu ahimbazwe umuturanyi ariko wababarera rwabasaba kambwira uwo muntu ndumukoreho corona ntibyemere kamubwira atari kuhabanye n'abaturanyi neza uzi ko mwanze mwakomeye no ku maboko yanyu ese nuwo mwicaranye nawe abaye ikibazo mumbwire ngo nugiye cyo kubana n'abaturanyi bose iki amahoro shumba bamwe baranze pe complete neza baranze Yay! Hallelujah! abaturanyi n'abavandimwe umuntu akagira abene wabo akagira abakuru biwe mbese sangwa ariko ari bakayitaza akayongera abana bamukuru badafite aho barara hawe shitani tugira umukobwa mutara yaravuze ngo ukundu satani yagerageje Eva muri yango ngo ishobora kuba atari satani y'ingabo ngo baba barayise shitani nukundu kurikije udukozo yanzoka yakoze igerageza Eva none ni shitani aho umuntu yoza mu rugo agashakwa nkunda kuvuga hejuru naribaje mushuba ese kubera iki tutagira abagore bitwa ba orupa tukagira bita barusi umuntu akagira imiterere nk'iya orupa karakteri zewe neza ni muri umuna wa orupa ariko akiyita rusida muri bukarusi urupanyira nyirabukwera bahamagaye ngo arabwa ati bana banje mwagire banya kwigendera neza nimutahe mugendi wanyu nta yindi mbuto mfite mu nda nawe ndegereje nubwo nabona umuzarira ndi mwamutegereza uruparavuga ni nkaho yavuze ati kwanza uyu mukecuru agira imyaka uyu nguyu ndinda ahangaha nanje nzahagwa bayi mukecuru wari waranzanye hano n'ishyeri wanje mvuko Rusi yavuze muvuge ngo Rusi aravuga ngo uyu muryango nawe userutsemwo impundu ziravuga abantu batega amaboko baravuga ngo urahiriwe wabonye Rusi none umunsi mukecuru umugabo yapfuye na muramu wanje na data bukwe mwuvemwo uyu mukecuru se nataye Betlehemu ninde uzamuramutsa yaramaririye mukecuru mvuko Rusi yavuze muvuge ngo amina Rusi aravuga ibyo kugusiga njyewe ntibirimwo imana yawe izaba imana yanje ndetse imana yacu imoabu basengaga Kimosha ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanje nihagira ikindandukanya nawe imana izaba imponene ndetse bikabije barazamuka muvuge ngo barazamuka ngo baseruke mu marembo y'i Betlehemu abantu b'i Betlehemu baza kubasanganira Bibiliya iravuga ngo abagabo bakuru ngo baheza Rusi ukuboko baravuga ngo mukobwa ineza wagiriye nyoko bukwe imana wahungiye mu mababa yayo ntizabura kukugirira neza hey haleluya none dufite icyakora abahungu muri aha n'abagabo bara mumbabare mbita abahungu ko muracari batoye mwebwe mwafashwe ku ngufu ndi mubizi uzi ko umuntu agira umugore akagukiwanya nta mwene wanyu wokandagira iwawe ariko bakaturirimbira da kandi mwarafasha abahungu bacu ku ngufu nkunda guserera n'abagore batoya uzi ko arira umuntu wese musheri wanje ngo yariye kwa nyina erega yagushatse era nyina uzumugaburira urakare ngo umugabo wawe yariye kwa mama wiwe ngiye kuja ikibazo nuko mama atagishobasha guteka ngo nje kwikubitira imyaka naherutse kugera ku Rusumo nari mvuye Tanzania kubwiriza nsanga umuntu ndamuzi nsanga bicaranye n'umudamu ariko mu maso yababaye ndamaza ndetse kuri hano hari kuwa gatandatu mugoroba haramwe ngo pastor uyu ni mushiki wanje atuye Tanzania umugore ntunze nta muntu w'umuryango wacu wagera iwacu kandi abesha umugore ngo akazi kamubanye kenshi nawe agiye ku Rusumo kubonana na mushiki we nigeze nja guhugura ahantu hano muri Kigali abafakazi
hazamwe umukecuru mukuru imyaka hafi nka 70 n'inga bavuze ngo abakecuru bazi ngo abapfakazi nawe araza. Ndamaze ese mama ukira abana? Ati mfite nabuzukuru batafite umuhungu umukire, ni mu mpi nimero ziwe muhamagara. Ndamuhamagara, nitwa Pastor Jonathan, ko ndahugura hano ku rusengero rwanyu. Ati pastor ndakuzi. Araza ni imodoka y'umuzinga yirukanka. Ndamwira ese uyu ni mama wawe? Ati none ko barahamagara abantu bo kuza gufashwa nyoko akazamo uwari. Aramwe papa reka nkubwire, iyo menya ko ari ikibazo cya mama umpamagariye sinakwitabaga, mama yarananiye. Namwubakiye inzu nyishyiramo ibikoresho byose ariko yanze kunyuka. Aherutse gukubita umuryango ndyamye na madamu aje gutukira madamu mu cyumba cya. Ati pasa ni iki ntari bukorera umuntu? Ati ndagiye ku kazi. Mbita niruka no mukecuru taha ufite abazimu taha mvi ruhande. Mugira umwete uko bana n'abantu bose iki amahoro nuwo kwezwa kuko abatejejwe batazagira gute. Mumbabare turambura Imana yacu amakonde gusoza. Haleluya! Ngizi impamvu, ngizi message Imana yari yarashize muri ngewe, numva ashaka kuzivuga iremera. Mwambabare tugakomera mushumba gatanazi amashi tumushimira ko yanemere gufata ino mikrofone na mwarimu n'izindi mushumba. Iyari mijuru n'isi zigira neza ikugirire neza. Kumba umwanya ngo mbone buri umuntu afite marchandise ukabura abayigura bazagufanya, ariko iyo ubonye abayirangura bakayitwara. Mbese marchandise yanje ibonye abakiriya, iri joro ndasinzira nk'uwapfuye kuko imizigo nari mfite imvuyeho we. Numva gashaka kuvuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose iki amahoro, nyuma tubone gushira gahunda zo gusenga mu butayu n'ahandi, ariko cyangwa imbere niki abaturanyi tugiye gusenga. Ariko reka mbaze kino kibazo, shobora kuba wateranye natwe umupagano udakijijwe ko tuje gusengana n'irindi sengesho. Nimba waje guterana natwe udakijijwe, rambura ikiganza tubanze tugusengerewe kubw'umwihariko wewe nta mana ufite wewe, nawe urabizi kudakijijwe. Hari umuntu wavuze ati waje kwirebera ahantu iremera baza basiteranira, urahari ngo urambure ikiganza ngo tugusengere. Wabateranye natwe udakijijwe cyangwa waraguye wigeze kuba mu Kristo bukeza Satani yagutera uragwa kora bya bindi by'abapagani. Urahari? Aminota yanje ni mikeya. Mana baheze umusha. Imana ntizambaza ko abantu batihanye, Imana izambaza ko ntabwirije. Tugiye gusengera rero n'amapfundo. Murumva tutabisengera, ariko tubisengere wavuye hano ufashe ingamba zo kubisinda. Ndabizi bamwe murambwira ngo ba mukecuru ba mabo kwende tuvugana nabo. Nari mumbwira iteraniro rya mbere genda umusuze. Ese ko muzamubwira ba mama banyu mitoma, mama ndagukumbuye ndanagukunda kutazubibwira nyoko bukwese. Hari warambuye kuboko se? Nibahaguruke. Nibahaguruke. Abadiyakoni nibambabarire babazane hano muze munyegere hano bana ba data. Nta kibazo gihari ntacu nta nakimwe tuje kwinginga umushumba n'ubundi. Jewe naravuze naratekereje ahantu twose twaza tujana na Pastor Gatanazi. Jewe nozandeka gusenga akabwiriza agasubira gasenga kuko arandusha gusenga. Je sinzi gusenga nzi kuvuga. Dukomere Imana yacu amashi batuzane bari abantu baze hano. Mwihangane babereka inzira zo kumanuka muze musange hano. Mwihangane muze hano ndabibasabye. Ngiki chambo chamaraso ye werokemo wamtindiwe hekubagache wasigaza katuhagiwe. Ngiki chambu chamaraso ye wirokemo wamtindiwe hekubagache wasigaza katuhagiye. Yesu mwama himbazwe
izina ryiwe yanogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Kugira ngo tutabatinza kandi mwapfukamiye Imana, ngwino mama, ngwino kadukomere Imana yacu amashyi. Uyu ni umusaruro w'amasengesho mwasenze kino cyumweru, w'indirimbo mwaririmbye, w'ibitekerezo bya Mushumba n'abandi. Nguyu musaruro, ibindi bigerweho n'ibyiza, Imana ihabwa icyubahiro, ariko icy'ingenzi cya mbere ni iki ngiki. Mushumba ngaho sabira bano bantu, ariko wazamutse hano imbere tabaturuka mu bitugu. Reka nzamuke nta kibazo. Niba hari umuntu usigaye buriya kugira ngo dushobore kubana n'abantu bose amahoro, birasaba ko twakira umwami w'amahoro mu mitima yacu, ari we Yesu Kristo. Ni byiza ko duha ikaze umwami wacu Yesu Kristo mu mitima yacu. Hallelujah. Kugira ngo abe ari we uyobora ubuzima bwacu. Hallelujah. Kandi iryo jwi urukumva riri kukwinyiga ngo uze wihane, ni ijwi rya Yesu. Mu Byahishwe 3:20 aravuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Rero igisubizo cyawe kiri mu baturanyi bawe. Igisubizo cyawe, gutabarwa kwawe, Imana izabinyuza mu baturanyi bawe. Ariko birasaba yuko ugira Yesu mu mutima wawe. Niba ushobora kuba usigaye, waza hano imbere kugira ngo wakire umwami w'amahoro, ari we Yesu Kristo. Ni umwami utanga amahoro, warangiza ukayaha abandi. Nutagira amahoro muri wowe ntabwo uzayaha abandi, kandi nubura amahoro muri wowe uzayabuza abandi. Niko ibintu bigenda. Umuntu abuza abandi amahoro kubera ko nawe yabuza amahoro. Ariko Yesu ashobora gutanga amahoro ugatuza. Hari n'abana badasinziriye kubera ko batagira Yesu muri bo. Ariko Yesu ni umwami w'amahoro, iyo umwakiriye acecekesha imiyaga yose muri wowe, agacecekesha amajwi yose muri wowe. No kubana n'umugore wawe byarakunaniye, no kubana n'umugabo wawe byarakunaniye, kandi uri umunyedini, warabatijwe, ufite idini usengeramo. Impamvu byakunaniye, ntabwo ugira umwami w'amahoro muri wowe. Winjiye idini, ntiwinjira muri Yesu. Wabaye umuyoboke w'idini, ntiwaba umuyoboke wa Yesu. Niyo mpamvu abantu mukorana udashobora kubana nabo neza. Niyo mpamvu abantu muturanye udashobora kubana nabo neza. Niyo mpamvu muri korari wabaye ishyano. Niyo buza abandi bantu amahoro muri korari. Aho muba ni we kibazo. Aho kugira ngo ubigisubizo uri kibazo. Yesu ni igisubizo cy'ibibazo byose. Hallelujah. Kandi iyo umwakiriye uba wakira igisubizo. Niba uhari rero tebuka. Nubwo wagira idini ubarizwamo, nubwo warabatijwe, ibyaha bikurimo bikubuza amahoro, ukabuza abandi bantu amahoro. Yavuze ikintu gikomeye. Abantu uyu munsi wa none ntago bashaka umugisha. Iyo utabanye neza n'ababyeyi bawe, iyo utabanye neza n'itorero, ujya kumva umuntu ngo yagurutse, ngo yinjiye mu ndege, ngo yaragiye, atanyuze mu birongo na musengere umusabira umugisha. Ariko mugenda mujya hehe tutabasengeye? Tutabasengeye urafata ibyemezo bikarishye. Ugiye kubaka etaje, utashye inzu ikomeye, ntushobora guhamagara umukozi w'Imana ngo yihagararemo ayisengere. Iyo nzu izashye, nta mugisha uri muri iyo nzu. Abadayimoni bazayigusangamo. Satani arakora, ariko n'Imana irakora, kandi imbaraga z'Imana ziri hejuru y'imbaraga zose. Hallelujah. Zitegeka n'imbaraga z'abadayimoni. Hallelujah. Mutangira muhindura ibintu rero. Mutangira muhindura ibintu. Mushaka umugisha w'ababyeyi, mushaka umugisha w'abayobozi b'itorero. Uwo ni umugisha ukomeye. Ni umugisha ukomeye. Reka dusenga Imana babitwigishe bihagije, ndeke gukomeza gutinza abanga bapfukamye hano. Hallelujah. Data wa twese uri mu ijuru. Hallelujah. Mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ndagushimiye kubera ko ijambo ryawe ari umutsima. Hallelujah. Ijambo ryawe ni itabaza rimurika mu nzira tunyuramo, kugira ngo hatabaho gusitara, hatabaho kuyoba. Muri iri teraniro, muri uyu mwanya, ukoresheje umukozi wawe kugira ngo twumve ijambo ryawe. Wongeye kutwibutsa ko iyo utanze ibisubizo ubinyuza mu bantu. Kandi akenshi ubinyuza mu bantu tubana nabo, ubinyuza mu bantu dukorana, ubinyuza mu baturanyi, ubinyuza mu bantu tubana nabo mu itorero. Uri Imana isubiza, ariko usubiza ukoresheje abantu. Mwami, izina ryawe nirishimwe kubera ko iri jambo ryawe turyumvise. Dusabye imbabazi aho twirengagije abo dukorana, dusabye imbabazi aho twirengagije abo dukorana umurimo wawe, aho twirengagije abaturanyi,
aho twavuze ngo nta mwanya dufite dusabye imbabazi. Muri uyu mwanya hari abapfukamye imbere yawe, bemeye intege nke, bemeye ibyaha, baragupfukamiye, basabye ko wabakiza, bakinguye imitima yabo. Yesu injira muri bo, hinduriye imitima, hinduriye ibitekerezo. Amaraso yawe Yesu reka babohore, amaraso yawe Yesu reka beze, amaraso yawe Yesu reka bahumanure kandi ubuzuze umwuka wera. Atangira abigisha iby'inzira zawe, atangira abarinde, mwuka wera abayobore, abaha umutima wawe n'ibitekerezo byawe, abashoboze. Haleluya. Tugushimiye ko uri hamwe nabo, tugushimiye ko ubahaye kwihana, tugushimiye ko winjiye muri bo, ubahinduye abana bawe, ubagiriye neza. Mwami Yesu ushimwe, komeza ubane nabo, twese ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhaguruke mbasabe mundebe hano, mukurikira uriya mubyeyi, mwihangane mukurikira uriya mubyeyi abaganirize. Mwakoze, tubakomera amashi. Na perezida nagende. Nsubire nsaba iteraniro ryose dusubire duhaguruke, dusubire mushumba asubira dusengere. Yasenze nawe wasenze, ariko iki ni icyifuzo kandi dutahe dutangire gushyira mu bikorwa, dutegereze gutabarwa n'Imana. Mushumba, tugiye gusenga Imana, ariko tugiye gusengera icyifuzo gisobanutse. Ibyemezo twafashe, uragenda ukabinaha ababyeyi bawe ukabibagirwa. Tugiye gusenga kugira ngo Imana iduhe kubana n'abantu bose. Hari abantu twiganye, hari abantu twabanye, hari abantu batugiriye neza. Tugiye gusaba Imana kugira ngo Imana idushoboze kugira ngo dusure abantu, idushoboze. Ushobora kuba nta tike ufite, nayo uyisabe. Ushobora kuba ntabyo ufite cyo kubashyira, nabyo ubisabe niba ariko bimeze. Bibiliya iravuga ngo ntacyo ubutunzi bumara ku munsi w'amakuba. Pastor Jonathan ukunda gusoma cyane, uwo murongo ntabwo hari muri Bibiliya. Urahari mu migani. Nta kintu ubutunzi bumara ku munsi w'amakuba. Warundanije ubutunzi, ufite frais ame, ntujya utanga. Hari abantu baririmbana muri korari, umuntu akambara imyenda yacuye agakena, bakamuvuga aho kugira ngo bagire gute, aho kugira ngo bamufashe, aho kugira ngo bamufashe. Amaso yacu arahumye, ntidushobora kubona abantu bambaye inkweto zicitse, ntidushobora kubona abantu bambaye ubusa. Ndahamya ko muri urusengero abakene nibo bake kuruta abakire. Gufata charge ku buryo wishyurira umwana ishuri kugeza igihe azarirangiza ntago byakunanira ukamwensera mu bana bawe, ariko ufite ikibazo cy'abadayimoni ba freyame. Haleluya. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana idushoboze. Haleluya. Haleluya. Imana idushoboze. Haleluya. Uratahana n'abantu muri quartier, imodoka yawe barikoreye imyanya 5, ntushobora kubaza abo bantu bafite complexe, wowe ufite autorité. Ntushobora kubabaza ngo mbese murajya guterana, ntiwababaza ngo mbese ko ntashye dutahane. Rekada, uragenda ugaramye mu modoka wenyine, kandi nugera imbere ugahura n'ikibazo, urakenera abantu bayisunika. Urakenera abantu bayisunika. Haleluya. Ngo batakwanduriza imodoka, ngo aye ngo hari amakaro, ngo hari amatapi, ngo ntibahinjira, barinjira hehe? Uretse niyo nzu yawe irabagirana gutyo, uzajya mu gitaka ubore uhure n'itaka. Uzajya mu gitaka tugushyingure, nanjye nzapfa mu nshyingure. Yesu nabatinze kugaruka. Kandi niba udakijijwe uzazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Mureke ijambo ry'Imana turyemerere riduhindure. Haleluya. Haleluya. Nanjye ndumva hari ibyemezo nafashe, nawe ufata ibyemezo. Haleluya. Kandi abantu barebe ko wahindutse. Haleluya. Imana nitugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Yego hano turatanga amaturo y'abakene nibyo. Haleluya. Hari nabo twagerageje gufasha muri kino cyumweru mu mafaranga mwatanze. Hari abo twishyuriye mitiweli, hari abo twafashije kujyana abana ku ishuri, twarabikoze nibyo. Ariko birakenewe kurenga intambwe yo gushyira 200 hara mu gisenge cy'abakene, ngo ushyiremo 1500. Yego bikore, ariko ukeneye gukora ikintu gifatika. Ikintu gifatika. Ubushize abana bararize, abarimu babigisha, ariko turacecetse, turumva bikanyura mu gutwi kumwe bigahinguka handi.
twemere ijambo ry'Imana ritugireho ububasha, dufate icyemezo duhinduke. Kugeza ubwo abantu nababaye ari kwigisha abantu bategure mariage, ababyeyi babone babimenye, bakora ubukwe. Ibyo bintu se ni ibiki? Ibyo bintu ni ibiki? Twemere ijambo ry'Imana ntabwo ubukristo bugaragarira hano, ubukristo bugomba kugaragara hanze. Mama wawe yarakubuze, papa wawe yarakubuze, ufite inzu imwe, inzu ebyiri, inzu eshatu, atuye mu nzu y'ibyatsi. Napfa mukajya kumushyingura uzamwara, uzagira isoni, kandi uzatwara serike yihenze. Uzatwara serike yihenze utaramuhaye ibiryo. Inshuti zawe ziguherekeza n'amamodoka ahenze, utaramwubakiye inzu ihenze se, miliyoni 3 2 zirahagije. Data we, papa, uri igihozo cyacu. Wowe uratekereza ko igisubizo cyawe kizava hehe? Warigize umuravumba. Wigize umuravumba, igisubizo cyawe kizava hehe? Warigize umuravumba. Hari n'abakobwa babura abagabo bakatubwira ngo tubasengere kandi kibazo ari bo. Barigize imiravumba. Barigize imiravumba. Nta kasurira ugira, uhora ushaririye, urahekenya, kandi wariza tugusengera ubona umugabo nta uzabona. Warigize umuravumba. Hallelujah. Uri umusore wigize umuravumba ngo wariye umwanda. Wariye umwanda hehe? Waruriye koko. Hanyuma ngo tugusengere ubone umukobwa, uramukura hehe wariye umwanda? Ntabwo abakobwa bari hano hanze bakeneye umusore wariye umwanda. Mureke twemere iri jambo ry'Imana riduhindure. Turabyemera? Murabyemera iri jambo ry'Imana riduhindure? Hallelujah. Murabyemera? Hallelujah. Imana izadutabara, ariko akenshi cyangwa se igihe cyose ibinyuza mu bantu. Gutabarwa kwacu Imana ikunyuza mu bantu. Imana izaguha minerval ibinyujije mu bantu. None wigize umuravumba, wigize tangawizi, wigize urusenda. Asante Yesu. Wabaye tangawizi urashaririye, wabaye urusenda urashaririye, wabaye umuravumba urashaririye. Kandi Bibiliya itubwira ngo duhinduke impumuro nziza. Tugiye gusenga Imana. Asante Yesu. Twemere iri jambo ry'Imana ritugireho ububasha. Asante Yesu. Kandi abantu Imana yahaye umugisha, namwe mwemere ko muri igisubizo cy'abandi. Niba Imana yaraguhaye imodoka ifite imyanya 5, uri igisubizo cy'abandi. Menye ko niba hari ubushobozi Imana yaguhaye, uri igisubizo cy'abandi, Imana izagubaza ibyo yaguhaye. Reka dusenge. Reka dusenge. Numvaga ibyo ngibyo Imana ishaka ko mbivuga. Reka dusenge tubwire Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ritugireho ububasha. Twemere riduhindure, dufate imyanzuro. Asante Yesu. Icyampa abantu mumaze iminsi mudasura mama wanyu, uyu munsi mukajya kubasura nka Pastor Jonathan. Icyampa abantu mumaze iminsi mudasura papa wanyu, mukajya kubasura. Nabarumuna banyu nabakuru banyu mugahera aho ngaho no muri quartier ahantu mutuye. I Kigali twigize abantu badanje, uturana n'ibipangu bikinze ngo ntiwakwinjira. Uzagenda ukomange winjireyo. Nako turabikinga ngo nta muntu wakwinjira, tugashyiramo n'ingufuri, ahandi tukandika ngo hari imbwa ziryana. Hari imbwa ziryana tukabyandika. Ibyo bipangu duturanye nabyo dutangira tubisengere, tugende dukomange, tubyinjire. Tubabwira ngo twari tuje kubasura. Hanyuma nurangiza ubasabe ngo ndashaka kubasengera nkahita ngenda, ntago ndi ubatwara umwanya munini. Urebe ukuntu Imana izagukoresha ibintu bikomeye cyane. Bira bipangu dukinga, ira imiturire iri Kigali ndabyemera, ariko wagira ngo hari ikibazo. Ugeze mu mahanga, abantu muri hano mwabaye i Burayi, abantu muri hano mwageze i Burayi, abantu muri hano mwagize ibihugu mugeramo hanze. Bira bipangu mujya mubibona meze nk'ibyo mu Rwanda, n'ibindi. Bino bipangu tubamo tugakinga, ahandi hantu henshi ntabwo hari ibipangu, batuye hanze, nta kibazo gihari. Ariko abanyarwanda turakinga n'imiyenzi n'ibiki tugashyiraho na senyenge n'imbwa ziryana n'ibindi bintu byinshi. Yego ibipangu bibaho, ariko bisanga ahantu hakeye, ugiye hanze. Ariko tubimene mu izina rya Yesu twinjireyo. Tubanze tubisengere duhinduke umutima. Mumbabarire mvuza amagambo menshi nyuma y'umwigisha, ntabwo numvaga mbishaka, ariko n'iyi miturire nayo numvaga ari ikibazo y'Ikigali, aho turana n'abantu ntumenye ngo ninde winjira hano. Umuntu agasohoka mu gitondo agataha nijoro, ntakeneye kukumenya, nawe uri umurokore ntukeneye kumumenya. Hanyuma nutabaza ninde uzagutabara?
nijoro nuterwa niba udakeneye kumenya umuturanyi wawe. Leta y'u Rwanda yarakoze irakabyara iragaheka yashyizeho umuganda. Iyo tugiye ku muganda tumenyana na bariya bantu nuko maze iminsi turakora covid, ariko umuganda leta yashyizeho ntabwo ari isuku gusa, ahubwo iyo dusohotse tukajya hanze n'umuntu muturanye uramumenya. Umuganda uragahoraho. Covid nirangire mu izina rya Yesu. Twongere dusubire ku muganda, abantu duturanye tubamenye, bira bipangu iyo gahunda yo kubikuraho nayo iveho. Hanyuma reka tuzabasure mu izina rya Yesu. Dufate ibyemezo, mureke dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ryawe ryadutsinze muri iri teraniro. Akenshi ntabwo duha agaciro abantu duturanye. Akenshi ntabwo duha agaciro abantu dukorana. Tugeze mu gihe kibi, ijambo ryawe rivuga ngo abantu bazabikunda, bazabakunda impiya. Akenshi dukunda ibijyanye no gushaka amafaranga. Ibintu dushyira mu mwanya cyane ni ibijyanye no gushaka amafaranga, ariko ibijyanye no kubana n'abantu nta gihe tubiha, nta gaciro tubiha. Nyamara ijambo ryawe riratubwiye ngo uzadutabara ubinyujije mu bantu. Twabonye uriya mugore wari ufite umugabo w'umuhanuzi, uko wamutabaye ubinyujije mu baturanyi. Twabonye Elizabeti uko yatwite akabyara, abaturanyi bikabanezeza bagafatanya nawe kugushima. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kubera ko abatejejwe batazabona Imana. Turaje imbere muri iri teraniro, twemeye ko ijambo ryawe riduhindura. Reka ijambo ryawe riduhindure, uduhereze urukundo, dukunde ba papa, dukunde ba mama, ku bantu bakibafite ubaha imbaraga zo gusabana nabo kandi be kwirebaho babagirire neza. Uduha imbaraga zo kubana n'abo tuvukana, bakuru bacu, barumuna bacu, imiryango ya bugufi n'imiryango migari. Amakimbirane turayacyashye, kutumvikana turabicyashye, inzika turazirukanye, twirukanye umujinya, twirukanye uburakari mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Udushoboze kuba abagwaneza, kubera ko abantu bagwa neza nawe uzabagirira neza. Udushoboze Mana, udushoboze Mana, udushoboze Mana kubana neza n'abantu dukorana. Udushoboze Mana kubana neza n'abo duturanye. Ushoboze abagabo kubana neza n'abo bashakanye. Ushoboze abagore kubana neza n'abo bashakanye, n'abanyirabukwe n'abasebukwe, ngo mu bihe by'imperuka umukazana azasubiranamo na nyirabukwe. Mu bihe by'imperuka umukwe azasubiranamo na sebukwe. Ariko mu nzu yawe, mu bantu bakumenye, ducyashye uwo mwuka. Ibyo turabyanze byo gusubiranamo no kwangana no kudafashanya no kudatabarana, turabyirukanye mu izina rya Yesu. Ongera utwibutse kandi udushoboze gukora imirimo izaduherekeza. Twumvise ko imyenda twambitse abandi niyo izaduherekeza, ariko iyo twiyambitse ntabwo ari yacu, ntabwo izaduherekeza. Udushoboze kwambika abantu bakennye bambaye ubusa, udushoboze kugaburira abantu bashonje, udushoboze gutabara abantu bababaye. Mwami utugire neza, kubera ko igisubizo cyacu kiri mu bantu dukorana, igisubizo cyacu kiri mu bantu duturanye, igisubizo cyacu kiri muri korari, mu bantu turirimba hamwe, igisubizo cyacu kiri mu itorero, mu bantu tubana mu itorero, igisubizo cyacu kiri mu bantu tugendana dukorana umurimo. Niho kiri. Uduhe kubimenya, duha agaciro abo tubana, duha agaciro abo tugendana, duha agaciro abo dukorana. Umwuka wera dushoboze kugira urukundo rubakunda. Urakoze Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, rikomeze riduhindure. Ubwo umwigisha acecetse, umwuka wera akomeza avuge kandi aduhindure, adushoboze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.